Sekibuhchhuak clear tu te chibai wale hey zaina hian review kan nei le dona huang hian Panasonic LUMIX S5 kan bula hian oma hi unboxing kan nei dona huram to khop mai ke phejon thokat lai kha kalau achil deuh man titia review poka en nasa ka camera over te zinga mi ania ton chuma hian hey ARicky Dawrpui Texas stand ARicky Zara venia hen hey unbox tour kan ne kapur khop mai ke phe kan camera system a hian black magic kan manga chuan chuba chuan Panasonic kan lo mang shrim ani LUMIX G85 kan mangta chuan camera dang pakhat Panasonic thau kan mang bokta Panasonic kan mang na support kan ne mai thaya timang soi hal deuh mai ta specs a chuan full frame an ta ni ke ni man ka chu microphone tha ta ne ma se kha chu ke ni chuan tha ka tv ni lom ni kha tun thleng hian kan lamanga kan chuana pianga live na te enge mo hian atira tangin timang kan tira tangin kan manga Panasonic ecosystem hi ke ni chu kan du khom kan nei na thatna kan thachinga venia hemi ARicky na anbo hemi review tu ramaranti na chan pakhat po hi Mizoram a hian Panasonic system hi camera hian kan lo la hre chiang lowa abikin mirrorless system ho hi kan lo la chiang lowa Mizoram a chuan atamber chuan videographer le filmmakers chuan atamber chuan Sony am ni la chuan Canon le Sony hi tam ang record me Aizawl hen asian na me lo nge a perfect ho amang tu azira ne me amaro chu venia hian Panasonic ho system hi athadzia kahan phaulang vedua hong chit potang hong chak to te me nia hong chinela hong mi me hera hian lock sin 2 years warranty ti oma hai 2 years warranty nei ni phela documents claim zo oma vomchop pop pangkha chu chelo photang bompon al khop mai hi an pek tha khop mai hi lens ani mela hi 20 to 60 mm on kenga hi hian hi LUMIX S5 ena achom big ania hi 3.5 to 5.6 ani hi dang hi camera strap aron kenga ni hi USB cable hi USB-C cable ania khana kina aman tang kanet po kha kan la elonga chun hi battery charger hi charging head chun hi charging port wala hi ataka kan thleng don ta tharla kan hi chu phur om khop mai hi nal anal wat khop mai karan ai chun lian lo khop mai full frame a chuanin ne full frame ho chun lian lo pol takani waka arid lem lo khop mai Sony de ho nen S7S S7 te pon thonga ain ang ani lo pon ate shet zo khanga hi GH5 lar deuh thin Panasonic LUMIX GH5 icon ala tele zoka battery ten thunela han lens ten voila han ram khom chin photang nung theye strong English kan thanga hey touch screen ani an soi hal lokang touch screen ani chuanin a display hi andal hlem ya hela hi chuan hemi hi review te kan enel nola an fakna deuh chu he camera hi hemi display hi a eng than te ni chuna po nesa nesan hoya po muno man tia a display hi heti oma hi G85 po ne thokha vlog don pon ti han ti theita kami kha thave rio ta he flip thei hi tha katia chuan hei ta hinaron langa body ti hiron langa hi body stabilization khania chuan ma se a lens hianin stabilization kha nei ve lo tak me danga mi angin kid lens side am lawa adang a chon mai theya chu nia he teng te chu ron ken om zo takania an mani hen stabilization hi thaber pol ni ve ti me ang hemi Panasonic IPS te chu camera ho 5 axis an cha puita tunlai housing a chon a thaber ang vela ni ta IPS han chon an chon veneta mase ngatinge kit lens hian khami akid lens ting tur omber zo gane tro dang prime lens ka chulo king lo po ni se om theita mak khop mai hi
chuan ta hen hei autofocus le manual focus button kha om ve a on live view hei hi off in off the ta tang hen en thei bok ta a chuan heta hian hei mode tang ama tian video mode hei ni ta ni hei SNQ ti hi slow motion ang chi kha ni ta ta hianin kam muat langsa deuh tha deuh chu white balance set na le ISO le hemi EV compensation lang hi hei tha ka ti chan chu khoya mo kan shoot ta ni laklo dewa pona tang teng chu ta kan lu thut ta ta khan lai da lo dang lam vak ta ta khan enge thil set kwal vak at menu lu kwal vak ngai lo helai tanga ISO white balance ang kim o sam deuh thak thei tha ka ti chon helai hen hei record button lian deuh ama i video tan bi khai hi heta video mo ta om chon hei poi record button nun thawang ama se hei hi record button om hi tha ka ti nia tren kha chu Sony home on le hetiang lai rem lo dewa record button pakhat om kha teng te kan soi sel na sakhop me chuan in S5 ho hitlemin S ho series a hian budget de leka siamani wangin achunga hian display om velo ta S1 le S1.8 ho kha chu time display om ta mase kema chuan apoina vak ka shelem lo a timeng hetiang lai tanga chu ka lu che de ke po a pian a hi du lo na ka nei lem lo Black Magic 4K kan mang na sa rem lu tuk lo a pian hi mak ve ang camera kan dom tak de lo tro handheld chu chuan heng te chu gimbal ate po dai la a tok review ang zang mmc lo chung si lo chu lai chuan gimbal le soita ka chuan hemi hetinga sira gimbal om hi gimbal hen dom ka ti chan chu til top ang chiau ka chu gimbal tar akhan lan theilo chang kom thin ta ni he chu sira kan da chok ta mu ol sam de ka ti monitor til dringot thoi chu atang kai na tam lo chung le no hi ni do me chuan heng hi chu tu nang la ya chuan atang kai berang chu he chu tra atang kai ber tuang Canon 60D atang kai ke he tiang char char he ka chin kan abaka eng po shu du ni lo mo du du a koi thei chu nia rem lo de niam de wa lo da te ngai ta se rem lo de mo enge kill de wa te bo da ngai ta se monitor flip thei chu i du thu sa mani chulai chon Black Magic kan mangta chulai tu aboi thla ka tinai ta kania external monitor nge ngai achang chon niam de kan da chang sang de kan da lona mok bo de te ngai chang chon kha hituna chon hituna te kan da ten kan achung join en meta ten ten ti the bok ta khami kha osam tariu ta ni ta chonin mase Panasonic khawa hian boi thla de chu helai hian interface aviron da furta hei mic te headphone te chuan HDMI le USB a that rul hen hei hianin aim block nge don ta ni kha G85 a po khan kan experience khanin ka sia enge mo chana khanin live vela han tia cable han connect khan boi thana om de le ka ti lai hian ke chu chuan mic input om headphone in output om hi a tha ka tia camera then ka tan om that lo hei hi da lo thin chuan monitor audio level monitor thena kha tu sa ka tiang kha kan first reaction chunia pona manchin cha kom to kom ke video lama ka muchin cha ka enge an don yan fuck khop me he full frame tam tak ai tu na chuak tam tak ai chon compete phathau sian compete phathau sian aman hi tlom big klada chu ta man te pona ke an la soi le na to Panasonic ho hi kan mang na sa G85 he kan mang na sa ke ni pani pe chon kan du me a that na chan pakha chu battery life he na battery life hi hey battery te amang ni he thank the page chu alien beron ni lo ta he teng battery GH5 te ho battery laka page on la te le zola a video codec zong te na enge power a he lo awang te pon yang chu a battery life he atlo zara Panasonic ho chu he kan du na chan pakha ta ni live stream tam tak kan khoi to kan live stream ho wa hian min la tibei dong ngai lo battery pani kan ne ya pani che kan ne ya pakhathi dakar khala chan ve ai tam ma anin ka ria ka chen to che lo hemi battery pakhat kan mang zauta ni kan charge ta hemi pakhata a down le ma kan pakhathi kan charge full zo kan je hi a tha ka ti a charge chak box ya chu he po hi di ngai ka bring ka be se khop me he ai na capacity la tam zok ngala tam zok alien fele hal nia 1200 mAh ni ta hei hi 2200 anta alet angai chu alet che chang vel chu tuna LUMIX S5 le S series hotan bi ken ning ka ria hei heng S series hotan ron siam ania hei GH5 te ho nen battery
ain angani ain man trom thea a shape zong te point anga GH5 a man tel thea amar chu GH5 battery chu heta chona man le thei chong melo amar chu he capacity lian zoken aron siama dai rei zok ani kan ring hemi tanga kan experience a chuanin Panasonic video codec hi a tha ka ti me maya so le thini la hei black magic kan mang te la kai di chuanin ase black magic hi a file hin lian khop maya a full capacity page 500 GB and 64 minutes vel lenga hemi G85 a hi chuanin codec zang te si khan video file claim te si timeng file size lian tuk si lo khan video picture quality mm kha chuaka kha tha ka ti chon kha thil kha edit an boka black magic 4K te chu tuna lelama chuan asai salen na chan chu B-raw ne ta B-raw ang te chu lian lo thei lo ta ni tha tu tha jok de ya amar chu hang te chu MP4 MP4 le MOV thei ta amar chu hemi that na chu Panasonic codec that na hani chu ber black magic da thata la amain Canon DSLR kan manga sada DSLR we Canon ho hi an codec hi arit ang renga tu thleng pang Canon chu ka durang thonangin a codec rit ang reng khom me 32 GB an a leng claim no tukama hei hi chu kan man dana chuan 32 GB card pangai ho hi 32 GB a hian 41 minutes 4K 30 FPS in 41 minutes heng hi camera danga chuan ani karing lo chumi chu hemi kan experience G85 kan experience dani tani G85 kan soichiam ta amara chu hei ayen hei alaron thale don kha chiang tani full frame bok enkima battery thabok codec po an codec po lang ai don chianga chuan chu ta chumi codec mei ba ka chuan thil tam takala ke lock file ho ka thei bok ta khamita hanen we vlog ti te HLG ti vel te kha chuan ne hei hi kan soitel le chan thin chan chu kan experience to nia hei hi a that kan rik em ke ni chu tu na hen kan hong chia test mine kan thret chin helai kan soi put ni kan du na pakhat kan soi le kan adot le chuanin hemi tang pok hen kan tan don ta chan chu hemi ya om thowi ta hen om le ta ni chu 4K unlimited recording nan ta 4K unlimited ti om je chu tuna Canon ni mang thina kin Nikon ka mang boka ina kwan DSLR le mirrorless hawa hianin 30 minutes hi apel thei mang lo ta ni i 4K a page chunin overheat te tam lu tukani i Nikon pakhat a page chun ve khat kha overheat kan ya i pona kan shoot line kan chol rang ta chuan ta hian 4K unlimited recording a theya teng chu chun ta po hen thei ta ni unlimited ti khanin om je taka chunin a battery amo member card in dai chung khani mai ta camcorder ho ang camcorder ang cheni mai video camera pa ngai ho ang en te poi kan mangna sa e Sekibuhchhuak hill stories devel show na kan mangna sa e record laklo lai kha kan kalsan dei theya nge member card le battery dai chung kha tikhan ang lo top the DSLR kan man lai de chuan 20 minutes vel chuan ven reng ngai to loin off thut chuan overheat bok thin ta kha kha hetain om ngai lawa heta point om ngai lawan tin Panasonic ho an overheating issue om ngai lo shim om ngai lo shim chu a tha kan ti company dang ho aya that na chuan heta po hen hei helai hen alanga dami battery man theina tur heta po hen om tho tak battery a shui in zom chi power in zom chi kha a man thei ve ta ni ta hian hei hi company dang a hian om vak lo mon eu ko ti nia om ve cha chu ni me thei ma tha tam vak lo tro helai hi chu omon vak lo LUMIX S5 kan du le na pakhat chu 4K 60 thei hi ni chu 4K 60 a hianin C4K ti dam khara amo DCI te pon tia chu 4K ti dam khara ni tam tak chuanin phone ate po 4K kan theya ma se heng ho hi 4K tak de thin lova chu ta chon 4K ti cinema 4K ti ho kha thei ta chu 60 fps thei ta chuan kai hi 10 bit thei bokani atlang puin camera hian 10 bit 8 bit ti ve ta monitor te pon ta soi don chon soi tur tam arang bio chu wang chunin o samjok tak chunin a bit sang so chu thaso kani meya chuan 4K 10 bit 60 fps a theya 4K 8 bit a thei boka chuan heta i chuk thale ngal tai lo loin SNQ1 ti hi slow and quick setting an ti ani tai kan lut lopanga hi 180 fps in thei ni slow ve don le slow motion nal ve don ni chuan ma se helai hianin 180 hi chuanin crop sensor mang to ta a chuan ma se a hnoi chi hian 150 hian crop angai lo crop lovin akal ta chu 25 frames 30 frames ang vel chun da toy lang chunin kan video settings hi da tai lang chunin atim mon thei le zol don ta ni smooth job khan film 24
24 fps ang vela ti chu don page on ti chu don page on tlang puin slow motion timela camera tam tak hi 120 fps in itin magic ta pune tho karina tra 120 fps tura ka ngaya hemi slow motion 150 180 ati the ju azia he engem na le do kha ti ta khop mai khalai chuan hi black magic te po khan dual native ISO hi black magic te po khan manga atha ka ti tangkai ka ti khop mai he thili chuanin a camera mode hi hei vlog ti te HLG Cinelec D2 Cinelec V2 hi oma Cinelec kan hmangna sa vlog hi tain kan lamman ngai da wani ti mayang ten vlog hi nia an faga Cinelec te po kan man trin ta she them dan to chuan flat dewen filmmakers dam le music video te po flat dewen flat tyang beran la ta chuan edit na du to gen color leta moi do big ma duang to ke na khoi the he camera a features pakhat ka du le de mai chu camera dang a hina om tho ma hatam o atam lem lawa tun lai camera chu khoi hianin hey USB C mang to ta ni USB C hi data transfer nan kan amang theya ta hian chu ti rual chuanin hemi hi man paina charge thei ta ni USB charging chu ka han ti chinanga hei USB C ni ya ta hian hor hi ma hei pek na hela hian charging port a kham ta chuan han buat chiranga hei aron eng hal wani hei USB power supply from the connected device atia charging khelo kan china heta battery kan soi ngai khelo po khan ti hian kan mang thei ta ni chu tangkai khop mai ada rei to view don ni tuna page on hem heting ang page on live stream du tan chuan tuna example a mani chopon lo ti don taila hei da to pela ti han battery boy pui ngai don mi lo tane chu live stream a khan ne isoi ta ka chuan kan boi ve sa chu na ka chu battery pakhat nge heting ang chi hawa chuan battery kha dai do thin ta ni black magic te kha chu power adapter khan man thei ta chu tuna hena he camera chu kan boi don lo ta kan pe chen kha to be don azia viewing ka shia azia khop me baka record tuna live stream chuan record button me te ngai lawa overheat don lo ta ni camera Canon how hit tuna mirrorless how hit Canon overheat na sa khop me R5 R60 be Sony po overheating om je ma se recording wang te po ne nga hei chu record po ni se hetia record lo po ni se live stream on po ni se overheating issue ka alom ve lo ta Panasonic ko thatna ani chu ni kha Nikon apo hang ve kha kan boin ka nia Nikon apo kan share china jon Nikon Sony abik leng Canon hi chu na sale zola an ming than na berania overheating ama Canon chu overheat om lo hi chu thakop mai tiang a chuan thalu tuk han man tak chuan a that na hi kan share chuak nem lu tuka langlo dewa overheat kha chu apoi mo lai bete ni pe chuan a huat thlom du te ne ma boi thla ka tuk tabat pathei ta ton pakhat le a that na mem china kan soi zuai Panasonic mirrorless ho an fakna mem chu an IBIS in body image stabilization he he a try mema reviewers tam tak pona an fakna thinania Panasonic poina anin suan vena ning ka share I hengi chu midang en latluk lo vena anin ka share company dangin handheld in kengila on off the IBIS he gimbal chu tluk chi lo nga ma se I apoilo thei khop me smooth doing footage atsuak thei ye ken thiam pe chuna I atlan pui thei ati dau kha chin to G85 fa khanin tenga uluk dau ken chuan Asia khop me chiwa chun hei po hi 5 axis thone ta chun tuna ma sen sina ka soi kha alen sai nom lo ta alen sa hen om phe seng chuan stabilization kha thale as well don ta alen sen a support lo pon a body ka chuan sensor a sensor ka lo stabilize thaw tra a thei don thoni ju ole chuan a dot le chuan full frame ania Panasonic LUMIX S5 hi some full frame a chuan a sensor a helian ta ni tuna kan huang khan heavy size kha alen chuan light a lut tam thei ta ni chuan heta chuan a te zok ta khami light a lut tam nge kha chuan in picture kha chiang ma ta chuan full frame re chuan in thim deuh hlek ate atlar puina fiam ma big ta sensor lian na chuan detail a capture nem ngei bok ta full frame like that 24 megapixel ni phone vela hian pixel hian sang thei khop mai ma se heti nga pixel phone chen kha chuan 50 megapixel te ne ma se heta 16 megapixel hi
phone 50 megapixel ai khan ka du zo ka chon hei 20 megapixel ne full frame han ta phone mi chu ti da thin ta la sensor te ti chen vel kan ni camera lens atang po khana set ta heta chonen alo dong song tu kha lian tu chu ba chon hom je jan an chu da ne nang lo ne me berana chu ba chon a thavio ni chado pa khachu 96 megapixel high resolution mode an tia hei a camera hian 24 megapixel theita high resolution hemi quality sang theyang der turin khala khilak theita chu 96 megapixel an tia camera a resolution kha weitam ta khala ai na khom ta ni hei photoshop ata chuan default ta thalak ngai che khat han kuara an da thin ta ni chu heta chuan a camera hian ama in automatic in ati thei ngal ni chu poster len pui print nan po khan thaka don thalak ber hianin a pixel size hianin 10 megapixel ni chuan chumi sat chuan print thei pom thei chin ni chu fia a ba kha chu fia to lo tu anga soinan ta chu ta chuan 96 megapixel chu billboard ti mela hemi holding kan ti ang chi ho len pui bangan ta chi ho tan po lak thei tur bel thalem feature pakhat le chu SD card slot thi LUMIX S5 a chuan slot paniam ta memory card arwalin pani aman theita amar chu he class si danglam me the he feature pakhat ve aneta class 1 le class 2 le ta LUMIX S5 thalen na box chu photographer le videographer hotan pon weather sealed ne he splash le dust resistant ne kung kude do ko local puitai la mun kude do la mol tu na choni ta lo ta la mol tu ma ta kha chon khok thin la poi movie ri tra zai pa ama khube te po khom kha waterproof ti turang chu ni lo tu ya han nim chi chu ni mi chong lo wa amaro chu weather sealed ani he a thaya me ma tangkai me ma ro su ta sen ka mang phal che lo we the ma se ro su se tia chorin apoi don lo ti da ni kan chia bu lo chon ma se ne se ka se che chon ni camera man ta wane ya camera thane ya ro su ro man chu awi yom de se ma se khata khan ni ru thamon na de om kana khan mang ta da chedon lo ti kan chiang helai LUMIX S5 pakhat ka du da pakhat chu ke hei info bike sa ta shoot thin ta ni ta hian photo le video kan shoot tel nge ta helai features kan mu thayam hian hei 6K photo 30 frames per second le 4K photo 60 frames per second chu alak thi ta ni hei atha ka ti khop mai san chu thala kha video ang chi den rem khom ti na ni ta chu than le kha awesome don ta ni video po sports a 60 frames of van tlang pang ayang sang kha to so ta chuan video he LUMIX S5 chung nung na le deu chu pakhat chu hey Blackmagic cinema camera 4K te pokan mang thin ta kan du na em chu B-raw a record theini chuanin he camera te hi he budget camera te mela he full frame budget camera hi cinema camera angatan mang taila I B-raw in a record theini chu ma se record theina chu internal ne lewin HDMI mangin external in Blackmagic video assist mangkhan B-raw a record theini awan thadon em chu ni atla pin video te chu khaw hi clean feed kalta kha chu ta kan display ho ani vekta ma se tam taka chon a camera ina a pek chuang a record theng ba kha pe chok thelo ta ni ta chonin a camera ina a record thei pi na pang record thei chu na pang kha a record thei ai sang zo kha a pe chok thei ama shim po hi ama record thei po hi cinema 4K anti kha a record thei shim ta raw record tu tan chuan external recorder mangkhan Blackmagic raw khala record le theina chuan ProRes raw la om le ta ProRes raw record thei tur khan Atomos Ninja recorder external recorder mangin ProRes raw kha ala record le theita ni athara kop me hetila a manatlom box ya a simple raw box ma ti thei anga lutu hi aman hian a phulo jog ning masa chu hey optional taktakan eta in upgrade du chuan raw ai lak kher du chuan ta yeah aneta masa pakhata chuan khami kher ngai lo khan filmmaker ni tala videographer music video siam po ni tala film po siam don tala film puitling hemi mang hian
asiam thei lu tuk ta ni cinema 4K ne hei 4K true 4K ti chu camera tam taka 4K satlia timea 4K vek chu ni thona satlia han tiranga kan dik chongla amaro chu hei cinema 4K ti de khara Panasonic wan nei hei enge film siam nan chuan atok lu tuk ta ni hemi S5 hi unapproved em ka shalo Netflix yan masa S series ho ka chun approve nge hei Black Magic te pone thota amaro chu hei hian film thatak world class asiam thei ani ti kha kan soi ve re du ni tu na khan athat na lai hlir kan soita ni atha kan te ma kan fak atha reng boka ama chu lo thei lo in review ania e athat lo na lai kan soi vele nga ya langsar deuh pakhat chu an soi sel na thin autofocus ni ta ni Panasonic ho hian nga tinge mani contrast based autofocus an ti thlan na chan hi mitam takpana mak an la ti nia a technology chu nei ang karing timang hei Canon ho te Sony ho te an autofocus hi tha ni Panasonic hi contrast based ante autofocus hi a chia ni chuang lo atman tlak lu tuk G85 ate pakhan ni tho aman tlak lu tuk amaro chu Canon le Sony ate le Nikon ate pone thong an autofocus a tha ema chu wangchon ngatinge Panasonic hian thil tam tak ai thazok an siam thei tho si autofocus hian ngati an tu fual tat thi amak khom me DOD and tia an autofocus system hi isoeng khan contrast based anta chidang an mang to ta mi zong zong in titeng Sony Canon Nikon an mang athal tuk amuang bi kani focus athalo ni loina muang bi amuang focus muang chu mi tam tak tan chunin thil boi thlak ve tham tak chu ni duang to ka thil kan set thei chuan manual focus chuna atha ase hetia me ko la tia pe ko la zung zung tu ta chuan amuang de thlak photographer tan chuan alomong deuh me the amaro chu tuna live stream te live concert te mo live show ang ji te le music video te film te ponang majority 80% kan man na hian autofocus ngai lawa chumi ni wang chuan kan ti le te a thalo na lai soi tho mai la ke chuan I khami kha I tuilo na ka mang lem chung camera kan ei tira tangin I autofocus thale ka boyom kala shalo hei tuna hen hei 85mm lens ania Panasonic L mount system of mangtani a boy thana pakhat chu lens si tlem de lekani timayang 200mm chungna pangphe chu atam vak lawa prime lens chu omve no to ta Panasonic de che siam an lom ta I anga component ang siam an tam tuk lo ta chu ba chuan lens a chuak chak lawa tuna chuan ma ai chuan zia to shim zia chu na se Canon te Sony te ang chuan lens atam lo ani na se chutai chuan akit lens si thatok viewing ka shria ke chu lens adapter ama lens adapter mangin Canon lens te Sony lens te po man the thowa lo soibam lezel taila tuna Sony mangpon Canon lens te po mang the thowa time Canon man pon lens dang kan va mang train thowa keima bi ka chuan video nga chuan na wide lens pakhat le prime lens timela pakhat 50mm te kha kamang de waranga tu thleng pokala manga Canon 50mm kama khami pani mangkhan ka shoot turang zo ka shoot thei timang atlang point henga po apply thei thonga chungchu I lens pani neila hei tu na ata pani tho hei 20 wide kan ne 85 hi 1.8 F1.8 ania afia a sharp thadon to khaipa kan te sanga hemi pani ne hian ke chu lungoi taken kat ka shoot turang zong to film ni mo video ni mo documentary live poni se live don poni la hemi lens pani hi chuan ka shoot turang chu kat ti thei veking garing chulai chuan adi khop me Aizawl na mang ho ta ni soi deuh ta ni ngai da chuan camera tha lei ho Aizawl na mang lem lo hian lens sin lei bel mo view me kit lens thapa ngai tak an nei chuan ni hemi hei telepo 20 tanga 60 ta atok view ni
lens thapa ngai ni ta lens breeding te pot le man te hemi a hian chu ma chuan lens label vak tum tan lo phei chuan thavia tholo mo kan du khom lo na hi apoi em lo ni tro hlai chuan poi na au min ka shela on sin han kan soi to unlimited recording kan tia nga tha kan ti em ani ti rual chuan 4K 60 hi 10 bit khan limited recording ani tat me 30 minutes kha ani ta 4K 60 10 bit sang bera kha chuan ma se 4K 68 bit kha chuan unlimited recording an ti thei thau ta ni om je taka chuan a quality sang ber kha kan du kher lo chuan unlimited chuan thei thau ma za issue tu ra zir khan eta issue tu ra khan 4K 60 khan music video lo shoot don ta la 10 bit 422 thau ne tra minute som thum music video shoot don lo scene toite te ne nga a full shoot pon minute thum minute leave la mo ani chonga a thar la na mom lo ta ne chuanin ma sa a rei theina deu chu tuna record ngai turin live show te mo record live stream ne loin low record tala to so yang chi 30 minutes a ikata mo record thajela mo ngai chon tlem chon ani nom dewa amar chu tunang live stream hey Atea mini pro demo Atea mini te manga live stream anga te chuan I record ngai me lo ta HDMI through in video switcher kan pechok to pa khate nga de chuan limit om le chong me lo ta khate nga ne chuan ke chu problem chu om chang kar a that lo na soi thau mai la chu me a that lo na po chu camera tam tak tunai camera tam tak an ne nang le tho a tunai camera tha kan ti ber ho te po kha ti thau kha ni limit om le tho ni so ba na that lo na ka la chang so ma sa chulai chon kan soi bel ha lo ka 4K 60 crop amang ve ta ti FPS sensor ang khana kal ta full frame lo that te chumi taka chu videographer tan chuan video le film a chuan ange yom na chu ni beta 4K 60 hian la hit tam lo ma nia film siam dan chuan 24 shoot the chuan that ni me amar chu slow mo high speed de like action te lo shoot don ta la 60 de du thu sam ni me the a 24 a ti chuale don thopan crop don chuan tlem chuan tu yom lo ve de thei don ni chu a chan chu a full frame na hi a Dawrpui na le enge kan du na pakhat ani ve bokta amar chu khami kha asang theyang ber a kan handa a in crop le si a sensor in crop le si taka kha tu yom lo ve de electrina amar chu hengi chu amang tuina tuilo na nei lem la chuan thil chia ani chuang lawa a chiat na ni chuang lawa an siam da pakhat ani ve me a chu amang tu zero ni me enge i man na tura zero ni me chula chu ke chu ren hemi hei ka soi chila po soi to info bikes kan shoot ta tai chon 60 kan mang na san ni a tha ka ti lo kan tlem chun ka lo down de la ke po kan chu 4K 60 kha I camera re hian ka mu tun nu ka mu ta ka chu a quality thei sam berang hi ama hian ala nan te sok selin ka sia tuna 4K thei ta amo 6K thei ta 1080 kan shoot hian an low big view zel ka mu da chuan ama maximum capability ti me ka tian kha lo thaber zel nin ka sia adika tlema kan tuilo le na deuh pakhat chu reverse tam tak pa soi sel chu HDMI out hi micro aran ni tlat me ama a body hi ate tura ran siamani sia ama ro chu heta hian hemi space hi HDMI liana mo mini ya motal han mang theisa thatuna achan micro hi a thatlo na chan chu enga ma chana a chema baka alo thlon ma deuh thinta atelu tukhi atuyom lo ve de ka amar chu thil chia chu ni chong lo ati meang kan mang rang tho G85 a bot tile pekila G85 kan mang rang voi kan ma mela fail chong lo amar chu tlem chuan he ai lian chu ni sen du thu sam turin timela baka a pro ve de boka lian nge chu kan soi sel na pakhat ani bok hela hian le lampang a hian SD card ni vona hi chungcha he soi lo kila ta hian one a hian SDXC true mang theya pakhat a hian XC1 mang thei ta ni omje taka chunin pakhat a hian high speed mang theya phata mang thei lawa high speed lo ve chu mang thei thawanga ma se DCI C4K ti ve kan soya khatianga 150 Mbps angai ta ni khatiang tur khachuanin hemi SD card slot 1 ang chi XC2 hi ngai don ta kha patni hen mang thei lo hi apoi ka ti patni chun inang seng chuanin card tha patni kha mang thei nga chun amuang tat ta kha bang khanin enge ma chana khanin
GoPro te kan mang ta mo camera sang black magic point ni thota a speed du ko pa mu chon chena chon recording a boy ve ka chena chon top ani kha om ve thei ta helai hian e exit true khan ni ve se du sam tur chon ni a double slot omaka a that roll in omziom lo na anei vele thung ne ma nei ve ta o chulai chon LUMIX S5 du khop lo na len du kan nei chu ama hen flash om lo ni flash om lo ta chulai chon heta hi chon hemi hot su hi chom thota chunga hi chon hemi flash wona chu flash gun wona chu ma se heta professional veken mang don lo he camera hi ti me ang i tam tak nge mani chu ko thala me me tan mang don ta an leidu don ta ni ta chon flash om lo chu tam tak a chon a boi thala chen om professional ta chunin a tool bel kilometer ten flash gun ten tam tak chon leinga professional chuan hemi a in build flash kan mang ton me la mang lo sok ta o khalai khan ma se khatinga label tum khel lo tan chon a fu bel lem lo in ka hri helai te hi professional lem lo tan enge he camera hi mudan camera leve tum leitan na tur shelo engber nge leitur shelo tam tak anom version ta ni camera ka leima sabber khan 60d come in recommenda kan trienten atun tleng in man na gale ne lapmanga acha ka til to amaro chu khang hun lai khan I enge full frame lo te kan la shang lo ta tuna mi recommend don tai lang chuan hi ka recommend achan chu beginner tan man thiam lo na chan turom mi lo tuna example beginner hian black magic 4k temo 6k mo lo leta se boy thak lo tuk ta ni rem khom tur tam to ka amar chu hei chu rem khom ngai lo lens wa battery wa khan me thiam lo turom lo ra ain zur chop theile tok baka full frame ani pokani I chun china ka soyangin atira khan min recommend a APS-C sensor camera 60D kan leta ni kan mang thiam lu tuka kan mang rea a thale tok tun thleng pon la tra kan mang re amaro chu camera lampa kan shet chen vele de hlek tot nuwa khan I full frame kan otta ni ase full frame han leile tur khan kame camera kan ne tang khan full frame han leile tum poisa nei kha har to ni chu bain beginner tan khan hei full frame han lei sa ta se hetiang full frame tlom boxi kha han atiran lei ta se an mang tatak tak nga a professional ani thleng pon te meang e music video to polo shoot du ta se film polo du ta se aman tlak reng don ta ma kha ke chong ka recommend don baka photographer poni se o beginner stage atan pon pro stage atan pon man tlak reng ani ta he camera hi a menu system hi all some ka tikhup me shet them all some chu ki rama touch screen ni hi all some menu system I apoi mo venia timang beginner tan page one professional tan pon boy na turi tam ve thowa black magic ho yan anti thakop me ta screen lian pui all something an antia amaro chu I Panasonic ho apo hen ei shet them thele to gen chengda nang lo ta ni soilan ve du me chu Sony hi an menu system he boy chor to amang pon an soi tho karinga I hi social na bi gani chuang lo o lukwal to ya baka thila tamsia chuanin I an filing system to po hi Sony chu boi thlang deu chu I tuna memory card ta video kan record ta computer han lalu don cha folder pakhat click pakhat folder local to khaten khani vela Panasonic system chu baka chu menu system hi afel file thokhat khop me ne kha beginner dan po all some dona chuan kan soi nu camera man ta over ni dawa chuan beginner pon lo leita se professional in a professional mang du pon videographer pon se photographer pon se camera pon ta kan ta dona a tha ka ti khop me chulai chuan eng level a po I za puyom lo man tlak vek high end nen po compare thei vek tho chinan se kan cinema film polo siam pui taila example me kan la tingai chong la ma se Netflix atu zor don taila an yai chong la ba a film a content a khat phot chuan LUMIX ni china kan soi to ang khan full frame a chuan a feature zong ba ka khan aman hi full frame tam thak aina tloma MRP chuan 1.8 velania tunan ARicky a hian noi khat sing sari sang ni zanga in tuna hen ka pe the tia man te ju dang dam ma ne ma se kan shoot lai hi chuanin noi khat sing sari sang ni zanga ni ARicky dora hian EMI te pon alak thein ka shia I mitam tak pon an lafawa enchin duamo he demo han khoivel chin du emo leidu tan
ARicky Dawrpui phei taxi stand ason awma camera thil chi sang accessories chi sang an zuara he camera ngei po hi demo atan enchin tu tan amang chin tu tan aman theya chu ARicky Dawr chu in lo pan ve ngei don ne